na goko muthenya umuthe tukiareria utungata wa maria maturigiceirie na environment itu na mazingira uria mahana nitukuonete mbica hau kabere cioria guthukite uria gukoretwo kwina pollution uria maratathi makoretwo meku uria mai marakuwa andu na nukurikana kwari miti tene ya giragiriria njui ona maragara ndu ona riu mahuti magwa ri kana muti wagwa itugugithondeka unuru wathi kundu kunuru gutho gaba kana magajo kana kieniri warago kaigwa ni soft itondo hena ito mountain material gutire na is very natural splash erosion ni boto mitaga what you google kuri nigeno no tuliaria no mali tutaithio horo igi ecosystem tukihanda miti ukuhanda tu miti tona handa kana kuri uria na ecosystem itoranaga ukuhanda iriko ino indigenous neno ya exotic ni iriko hitwagira ukora kakahanda na maiko twena muthuri ti Patrick Giri Banwe CEO Africa Bio Products Limited and again honorable Fio jo ko Fio taja dele tole akuria Fio kwali hata kana brand name nile tole akwaria Fio tria kiria ukino gendo na ka M-Pesa ri ugetako kama udhu ni gitako kama udhu Fio maito dage ciarwo ri dagitirwo kama uka na ndikire muru wa thu todo duone vava Fio ri okageka campaign go kukarura koreto DMCA wakarua from 2013 do geka campaign ado makiuga haha ni Fio maudu ni Fio reu rigituika brand name yakwa reu digethio go nagi kirekira thiini wa gifande yakwa reu itago kama udhu Fio ni Fio no ate utekugweta maritwa ate kugiria itonga icurie billboard na itememete ati kinu kyo tumira horo juge muno nyabe juge ni tukugite atiriri horo wa miti ni wekoragwo barabara bega ne yafata muno tondu ni kuo gari cireka ati agera miti oni turamifatara ni tondu wa riera riria riraima ngari nicio miti oni kuhota gwika ati akugucerera riu ni kuri itonga nene muno ni ndana korwo threaten kana ngatumirwo mundu ngero kamwana kaunekero ni hindi karokire na nikanini muno waituka ngakuhurana na ithwe kakinye kahora no ruri andu ya makoragwo makirenga miti nigetha macurie imenyithia ciao ici tuona afya ici muona guku riu kire meka macuria ya fuire kana mari hagia riu ngagiona ni mikora juge ugo ni juge ni mikora todo matire haga kaju none na we billboard ri irago bia ciga weigwo ni cigana ni ukumaka billboard ri ndiagirwo gwikirwo barabara kaju rikoragwo egitikiria ndiagirwo gwikirwo mucii wa mundu no riu ri ino ikoragwo ikatel nene muno it's a cartel na ndiria ndaona andu a media murika na kaingĩ ona andu uria mekaga ri ungigatuiria na uhingurage ru maitho pio ugethi na barabara ri billboard utiga hati na billboard haraina muti irega go weekend muthenya uyu ungi ugacoka ugeka atia ukona billboard ni rokire very recently mundu gwitwo Waihura ri nironi ndekerire mbica ya muti wiho na ngikira mbica ya muti utarariho ngai akinjira hura muti uyu toina mundu ngai ngimwira muti uyu akio toina wajiku wajuguna ngimwira muti uyu ndireciria ni ugwika atia ni ugwita tukihura mbica muti wiho wiki igirire muti nduriho no muti watemirwo nigetha matigirire billboard ireka atia kura strategy na utuire no agirwo gwiko tondu kwina report atiriri andu ona ni mathiaga magaita dawa iho muti ukoma muti wega atia ukoma nigetha matige ukate na billboard koguo ria tukwaria maundu maya tigo tukigura andu tondu wa biashara toni ukwiro mundu ucio ni wanyu mundu ni wa nyumba na climate change ya stage ndenda kumenya kana wi mugikuyu kana wikaraga America tokono ma finance ga ateti no kerwo atiriri maga create perception ati me hakuye muno no tongoria na munene ani andu no munene ura Joel Uhuru Muigai wa Kenyatta ndaikorwa gikondon no ringi mundu akarugama afshaine mena munene kana riria kwina marathon ya first lady ukona ni aheana mbeca kou
na akahurwo gabica riu perception riu ugekirwo guoya eno amenyo cio ona ni afandaga no ni maheni koguo no muga tutwiri andu atiriri muona muti ugitemwo barabara kana kuria kungi negena to muti ucio ni urakorwo gwika atia ugiguteithia tuge atiriri kiria gitumaga Karura muthi muti wa Karura korwo rugamite ni tondu wa ngari wa Maathai ni arugamire ona thirikari ikinhuraga na ari angi koguo andu no muhaka urugama ni tondu wondu mwega ubethe Karura ni kata cigana uguo niguo ndokwa makuru matamenya muti wa Karura ukoragwo wi 1032 hectares kubone kashinga isio ona dogeshi toru naguo muti ucio wi blocks igana wi ithatu ni kuri riu the main Karura ira tudia the main Karura igatagate ka Kiambu Road na Limuru Road na ni kuri riu party igi Belgium guthi na kuria etagwo Sigiria koguo kona blocks igana ithatu na wi Kiambu Road hasi ndaino wahona ari ago nyama na hau no hari gacigo kage gake ka mutitu ucio na ndio hau jari uhoro wa CFA Community Forest Association kagatire ko grabu wagweta kau gati grabe to neijo turairigire ono neijo turairigire no ni kuri andu mana kono o makiria mundu atwalite hote ati milioni 500 akero ni akwenderio no ucio ni mutitu riu bururi ungenda kindu ga grabu ri amba wirige tondu na micire yega migunda ri yaba kuiriga nigetha wone no gwikie ki wone no gwikie higa itana dige no jari horo wa CFA ni itegetie muno Community Forest Association tondu ngishoka thutha miaka ta 10 na mwenye tekeri hene muharo na muhito wa Karura kwekaine meri ugie guteo kundu kuri na mikora gutwara andu kou ona gutuikane kwa hoya twehererie ngania kuri ogute no ru through KFS na Community Forest Association Forest Association ye no retagwo Friends of Karura ri irehete ikari a gicai kia Huruma gicai gitagwo kia Huruma itonga cia Runda kuria Muthaiga magoka hamwe nginya githogoro kiriho githogoro kiriho no gutuga gikiri haraihu muno na mutitu no kama gathondeka a joint management ya kurura mutitu uri ureka atia utegete andu 70 mandikitwo wira mutitu na marihagwo wega koguo ngo ndaiga atiri koguo ntwagirwo guthi na mbere to encourage Community Forest Association ati ni ndaikara hakuhe na mutitu no ni ndateithika no thie jige njuke cia kwa kundu kuriku no thie ndware ng'ombe cia kwa kou na iria na njoge ucika atia gucirita kana kuungania ta wangu tondu tutiagirwo guikara muingi haraihu tondu muingi ucio no guo githuki ithaka iriku ithaka icio. What about attitude? Ewe total dona mundu ucio nekwenda gutorori haba mundu rata na muti niguo akuriye kifaa mundu roka akaitiriria dawa na akaitiriria dawa jigwa ni dawa ngani munene muno so seriously kana greed re we have to get from this society yitu tondu go we ne horoma nile kwa gena flood kana ke it is affecting everybody because ohoro chwa mai to chwa wa Karura ya habire look at that area no dile utugudina ugutu na tetino mega ile udina ugutu nyerere no na hareta ko jere no yujere ko binyire ginya sakanda manye kura ko hadro miti kuruko tene kwa desert no ru kwa gelire weka ona muranga mahade muranga kuna kuruka muno kuna hiyo na kebisho ida na okurimu na okumana wa applaud na ko ewe no so long as we now take it ne akuwele ure kawe to do what amutile perfect no go yo horo wa attitude for example no show ke gado ni todo wa constitution ile nguri ya 2010 umudi odogo hota ku grab mutitu because kodigazeti mutitu tiga utuika mutitu you need a referendum ndio ndo ni moyo huku tukia kimera matia kimenya tukia muri kohorosho ndio hau jugi atire na CS ni wirega kuigwa kigogo ate ni kurivukitwo taito ciothe cia iria cirare mihuko ya andu Karura Kiambu Forest ito rako Kiambu Forest no tu ni baba ito ile ku gari wabaka ndio hau jugi atire 202 December 30th he undu munene muno wahanika ku Kenya niguo mwai wa Gibaki ehitithagio no hindio kuri andu magaga Karura na icio nicio itaitu irakorwo cierivoke hindio Gibaki ehitithagio ku andu magagirwo mutitu wake wa Karura ati ona kwirigitwo uguo as we speak kwina cira igotini kabuni ona ti ya guku it is registered in Virginia kundu gwitwo US andu magikire mwati
eka ta 52 cia muthito wa Karura ne ciao ina ghost directors no mikore ya bururi uriku ya bururi no kabuni gathige no kinya makomari politically correct then they were politically correct yeah nugo mikutana bomari hena muthuri utuma tukotwe nake etagwo Dr. Isaac Karanja no kamagirira urban planning university ya Nyeri Jodio Moi oro maria tauni citu ikobango no horo wa kuhanda na thino Africa kwene kigomano kirega Kigali todo Rwanda namaheirwo kiheo kia UN award oro wigi green economy tatuiria tiriri green economy nao ni thu tarona ni wega ori kile kutaru gima dali msemanio ha Ngong Road German sana German maramita moving Kenya into a green economy funded by the German government kedo ga tutiga hau in fact green economy ni kumiro gwara bwatiri whatever you're doing on environment let it look commercial to that more than voluntary. They were also had a meeting to voluntary. Suppose you make it commercial, why should somebody be working for a job? Then all you had a meeting. Who they would call a mountain in your victory. Who that really gazi oko kada meeting. Why the meeting can very dog. The business if you invest today, within 4 years, you're going to get 200% today. Could you say it? Tell you what we do the one that can get a Arab boy in Kenya. Why the material? Within the next 3, 4, 5 years, you'll be a millionaire. Green economy was smart agriculture. Smart agriculture. Smart agriculture. To be correct, I didn't know veggie. Veggie is erosion. Today, so you find all the soil is coming to kumana ko witi loka yake no smart agriculture kule agriculture gira go non-tilling dogo tira ushiba wale wa ko hadoka hada because you don't want to expose your soil. Today the soils in Kenya are acidic. Fertilizer organic chemical fertilizers instead of using organic which is there the waste to go. So these are what you call green economy. This is a policy Rwanda, as you're saying, you have not been there. If you go there, it's a different country. Rwanda, there is no plastic. Within a few months since we started yesterday, no plastic. Have you seen how it is? That is very clean. Yeah. Kumara ora takwara na kegiri ora vigara smoky. That you are there. Nairobi is very clean, so to speak. But we need to now to make it now commercialized. How waste today? What akona waste? Tuko is money. Take to introduce hado doke. Todo onandiona kona policy yole ino Africa wa Rwanda. Ya fertilizer kula twikaterere. Odo very serious. No era tole kamera ida to very serious. One fertilizer imweri chiwago eta ira contribute hari horo yi climate environment buduka na kurehe dumate na wachome na climate change. Number 2 kuna carbon chirehete mbegu ku mbegu shio Michael wahada tiri waku utuka dependent ndugu mbegu hiyo ugashoka kwa okuba kugura mbegu oimaje wahada mbegu hiyo ri nane jone maratu nane muwe muno inywe kwa mautawera muwe muno to ngweta wahada mbegu hiyo Michael yakura mbegu hiyo ndukimeha nukurikana maitu magitulera uria oyaga bebe agathia hadu ikombe koirari akahura kana bebe icio itige kura ringi na no igwa haha tukirwa ti horo wigie twashieta GMO icio ugakora riu kambuni cia Ruraya irathondeka mbeca muno na njira gututhukiria tiri ucio no gutwiki tugwikate mundu witu kalure uhoro cio ambo wa tiri it is ni ro murumo todo ni ro very sad total hari counties in Central Province mainly that the production of food has depressed by 50%. Look at this and depreciation. The bear vitizano rugona. Ona adika tumani. Very rarely can here. Toto what everything is fertilizer, all the machine fertilizer, chemical fertilizer. But we have a lot of organic you can use. Taru hado mala biogas no tumagera konde mulimu wango beri. Ngo bigire che yali ko fertilizer enough.
for your 5-acre land. But unfortunately, our people we are not using that. Carbon credit. Of course. But now they say I didn't put about Michael. It's a kid better. So okay. It's not very easy. Lots of projects you can get carbon credit. There's something you have to bundle them. Volume. You need a volume. I can't know the carbon 1,000 units. No money can go any. Because there's a data you take to estimate how much you are extracting. Canora method about gas today is very measured by the volume of the waste more generate. They really like a calculator. How methodology, methodology. That's why we are no expert. We are experts. We are about 3 or 4 companies. Then we have the carrier through the treasury about the area, trading, how to help people to trade with the carbon. To earn money from carbon. Because it's a revenue. Now, so that if you connect and tell you food security, it's a problem now. Yeah. You're talking about profile fertilizers. Fertilizer. Fertilizer. That's why you have a problem with food security. Na harore geturero wale ni haro ya irio. Irio ni sio. Kwa tukado cia irio. Rĩrĩa twari ũhoro wa mbĩtĩrĩ rĩngĩ andũ nĩ monaga ta tutaramenya ũrĩa turaiga. No ndũramenya atĩrĩrĩ mĩtĩ ĩyo kana maũndũ macio ũreka nĩmo magũtũma tukagetha rũciũ. Nĩ ari ũhoro wa organic food. Ũguo tũrathira mbere mũndũ gwĩtwo Waihũra. Organic food kũgũra rĩu nĩ rĩkoragwo ĩrĩ igoro muno ukira tondu irio ni gwikurio cia GMO ni gukurio na fertilizer iriku icio ingi no ri kugura nyanya itakuretio na fertilizer icio ati we wi murimi wina tugombe kana wina nguruwe na kamugunda kau gaku ni urahanda mboga no uraruta thumu waku kundu kuria koguo irio icio ni iriaga goro muno gukira ona ici ciake cia GMO na tuigate ona tiri witu ni acidic uguo turathua ihura bureri uraga ekaira acidic rain tutire haraihu atika urega sina reu tigara gucina mafati iragucina ngina we mwe koguo ritu ni magukorwo koguo tugeraga kaburi tareu Beijing kuogethire ndungiona matu ni fog ona New Delhi ndungiona New Delhi kura indi ona ithu na tondu andu acio ni andu maiciria mao ni mandandukite muno atiru ona miako iria maraka ni marageria gwaka miako na magekira indo nyingi muno cia green nigetha ihote ku absorb fog wira riri ndu ona ithu tungia kumenya tondu ru ithu uru itu tu developing countries baba nĩ igire atĩrĩ mabũrũri marĩa nĩ develop koguo nĩ makũhota gũcounter climate change ona ĩkĩmĩ affect gũkĩra ithuĩ ĩno ranta hau tondũ rĩu origin rĩu nĩ maratũhe mbeca ona nĩ makũhota kũrora maũndũ macio gũkĩra ithuĩ tondũ ithuĩ nĩ kũ-develop tũra-develop kuma ũmũthĩ korwo conscious wona mũtĩ ũgĩtemwo ugĩrĩria wona mundu agitutakataka mugiririe tondu nie ndingĩhota gwĩka ũguo ndĩika ona endo ngĩka ũguo wĩika no mwaka ithuothe mundu o ikinya akorwo conscious amenya atĩrĩrĩ ũguo ũreka nĩ ũru ndũgetigĩre atĩ ũkwĩrwo atĩa kana ũkũrio atĩa tuhane muhano mwega na ta mundu ta Martin Luther King ĩkorwo nĩ akirire Wangari wa Maathai ĩkorwo nĩ akirire tũngĩrĩ hau mũthĩ ũyũ koke muri tutiraria rĩ kumurika maundu maya twanage no horo wa fertilizer tungiri hai riu tuhoro wa fertilizer kate ziria ciekuo ri tumamurike uguo turaiga kumamurika ati we no ukorwo urari irio no urari thumu wirite urari ati you are what ya urari uria kiria he muthuri tugwetha muthuri udacemani nake Sunday witagwo Dr. Githae kuria Karura arahea no ndu mwega muno ati nyu no mukorwo mukireirio njega na murahe ng'ombe cianyu na mburi cianyu indo itari njega indo icio muracihere ikaenda puguka kuri inyui ona kana dawa ira murahu ona dawa ira mureka atia koguo ritu ni magirwo kumenya maundu maya ati twagirwo gukenera rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ na ngĩrĩkia hau njuge atĩrĩrĩ he mũndũ woririe kĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire Ngai atumbe tũrĩa mũthia ithuĩ agĩkĩra njũĩ agĩkĩra nyamũ na maũndũ marĩa mangĩ agathiĩ na mbere akaiga atĩrĩrĩ
no waihura tuombirwo muthenya wa mbere ri Ngai agikiuga ni akinye muthenya wa mugwanja ri tungiakorwo tuninite miti tukanina nyamu na maundu maria mangi mekite atia atumbire turia muico nigetha tukore maundu mame no riu kuma atumbae na ithu tukianjia maundu macio tukiamba tukiuma mugunda wa Eden nona riu kuria tucokete tuthiite twereire maundu maria Ngai akiri atia ombire na kioneki kiu nikirikiru no horo ucio no arikira ndamba ndeciria kuma kiambere Ngai ambire kumba akiumba iguru akiumba na mundu roiwa ria muico akiumba mundu na muramati steward oguo mundu agirwo kuwe steward auda akorire handu mundu witu mundu atuika abadea wa 300 years mogatamu matire ro ketorore maoni maya tondu ni maingi niguo mukiigue uri andu no marageciria na ya unduire migumo miruri mitundu miiri nituguthira andu aitu niguo arauga ndanauga ritwa riake Hi Noro, Waihora Najega, Joseph Mwangi from Nyeri, and I'm concerned about the climate change, and I believe I have the solution. Can we discuss? Waihora, please. Tuandikire tu sana kile kia tatohere shiria todo. Kuna expert, no tuandikire expert matale hoto tuwe mono hota hivya. Tuandikire tu solution ya Hi Mike and Derito, cheers for the to the panelists. I like what my friend Kamaudu is doing concerning the environment. Look, in a year of future, we are having a very conducive and clean environment, and not only that, I see him scooping Nobel Prize in years to come. Kevin Deuri. Vegi muno twitagwo Nairobi Better Environment na and jua kali CBO tuhandaga miti no tuone uteithio na tuheo miti ni inyue tuhote kuhanda miti ruini rwa Nairobi River na Ngong River ni gwaroria no do natwira ritwa ria kundu natwira kire no please twandikire niguo tukimahe tumahe na basi yaku haike mure mucemanio wa Nairobi urateithia mundu wa kawaida niki angikorwo ona doe yunea niki KFS joekaine matura-ine UNEA should trickle down to the ground. NEMA deals with contractors only because of kickbacks. Ni Asha alitwira kuria Nyeri. Nero tucokeria Asha kumuya tere. No achora kimenya kwena mshamanio wa siasa. Ona kawaida rero ri. No ginya kire priorities. Na jo ito dokere mutati no tole. Horoshi wa UNEA jihutie ri. Andu ingi ni makoma makihura igomano icio maigati. Marasha mania ku ne donga. Marasha bani Nairobi, Marie, Matheke na Marie turaria haha ri. Igomano ici ni iteithagia. Kwa muhiano ruta Kenya ri nturahotire ku usainanira na mafururi maingi muno bilateral na multilateral agreement assistance na fururi odonaga kiruta bilioni igiri uraheirwo na European Union cia maundu meigi environment riu kiria thina ukoragwo atiriri kigomano gitiathira maundu macio mareririo kigomano-ini ri thirikari yagirwo kuya maundu macio bathie kwi mwana inji koguo kigomano no gia bata to nikuo maundu ma makwarire mawatho nikuo mawatho magukate na riu uguo njugire ati urumwe wa mabũrũri ni thirikari ri kigomano giki giguka 2018 maikori na Ngai ateithia mtugakorwo na kimuri gitu kimuri Kenya ni gakorwo ikiurio tiriri muigire mugeka undu muna ni mwikite mukinyetie stock na tebe na ithu turaheirwo recognition koguo ukiaria uhoro wa kundu gugwitwo Rwanda ri ona ithu Kenya turaheirwo recognition tondu we are among the very first countries in the world kuban kindu gigwitwo atia maratathi no Rwanda yabanire Rwanda yabanire tene ona Uganda ni maraigire tondu Kenya ni marabani ona ni magwika tene magwika tene riu rirari kinya rega muno tucoge riu tume how tuthie tukibanagia maundu macio magi moto. Santinaro muno. Hi Mike and Derito, regards to the panel. I'm ever tuned. I love your show. Kudos loving Kamaudu's flow of mother tongue na ginya uria aratariria wega ni sali ko etewo sali ndwan kuma loitok kule roitokito muthuri ucio araria uhoro wa ma kirima kiu kia Mount Kenya kiragite barabu muthenya ungi haha ginya tugeciria ni
kwambuka mwacia ndege kwambuka atarafu twiragwo ati miti iragethwo iri mikuru kai itathiraga ucio ngakauga atia. You know, a good program on environment UNEP is in Kenya, but I have never seen any physical planting of trees by UNEP. Kenya is littered with garbage. Mobi oroke hade miteigana. No hade kulia uri. Olora avatara kulia matuda kugushia riera na wendi one mukerenyu no gienge tuikerie ndirathirikereria ndereti yanyu very educative ya utungata wa maria maturigiceirie ihoya riakwa ni Mount Kenya Forest imenyererwo na ugitiri ni thirikari ta Aberdare Forest. Joe nyingi cia Mount Kenya ni ciahoire nyondo wa miti ya kimerera gutemwo. Grace from Mathira, Nyeri County. Asante sana. Tuikerie na arwana tugucoka tukiarageria maundu maya na tukiroraga ona ciuri ingi nyingi ndona ciuritio haha na tugitiriha no tugukorwo tukiurania ni atio gitwagirirwo no gukorwo tugika. Tabari yake muri tuikerie tucoka kaida tare kumene.